Tagad disengkaklay mo zat. Tok kung kaisa, busa kaisa si. Amen. Ang na ple. Okay. So abo di bani no. Tabuk seng busa kaisa ang kaba. Kai to seng tam bo bahai phan da ka. Abo no seng saiman bayan. Jo to no ko som pong na ple. Som sa de. Yesupan moi ko thong tung som kring ke. 어승사 예수판 떠리 경통 예수판 뭐라고 방통 너너 사몽마 서만 나이나이 아멘 예수판이랑 그랑통 누구가 섬 그린 게 홈나무 예수께 보노 하이능 나블레 아까 그거 시그라데 앙 어승사니 섬세 아멘 아버님 밥이 살만디 늘 따복 자자가 야공을 지나이 오케이 고모로 빠져 그거 뭐 사이 but ini seng kami tam ka sajaman ke phono magana no ko sikliya ta bok sengban thangi pa sidi jog jog bosor bosor oba hayin sinai on par ko phainera hamari manai to so thang sinai ini je jaga ya pre klai ka a ya pre klai ka marna aboro hamari mas man sinai tang ma aro jisun ya pa klai ka logi sab to jeng je jaga ya ko sab to kurinai aro hamari seng je thang ya grinai aro hamari seng je kok keplai kok na sanai akko bai ke boror hamari man sinai tangbal nungsana hamari ginang klai jalo Amayafa, the body of Christ, obo nini ministry si, obo nini si Lord, subray nungka bokrot sung nini busak, apa debak nini bangsi, nini thani submit kayo. James chapter 4 verse 7, dalai srai, apa nini thani japro yaparo, saitan kebang jago, ongkhori matango, jeng nini thani chini langmani yaparo, chini samung humung yaparo, chini journey yaparo, arate saitan keplaing bhamai yalo. Accident chini bagai kerika, bipod chini bagai kerika, kaham keplai sini si. Thank you Lord. As keplai ka hamun sri langma keplai ke ya farmani pade. Thank you Lord. Sengarot keplai ke sok pakya keplai ke nogo kipil piu nai. Apa kalai tong thami nogo kipil nai. Te chinia tong thok munu nogoi. Gobang borok jumbuk khake soton jagai nini yo phaisinai. Te nini mungno kusuk lok phaisinai. Thank you Lord. Thank you. Debak nin thani ya poro keplai Jesu ni mungbai ke. Amen. Amen.